Pozdrav svima, dobrodošli na Sportivo Srbija kanal. Moje ime je Vladimir i u ovoj emisiji nećemo se baviti najavom utakmice između Crvene zvezde i Makabija, niti bilo kakvim personalnim rješenjima, taktikom ili bilo čemu sličnom. Ono što ja očekujem i nadam se da će Zvezda da se plasira u Ligu šampiona, ali ono što će biti glavna tema ovog videa jeste šta možemo smatrati uspjehom, a šta bi mogao biti neuspjeh u ovoj sezoni, u ovim kvalifikacijama. Kao što znamo, Zvezda juri za ostatak od jednog gola iz prvog meča i da bi se plasirala u Ligu šampiona potrebna je pobjeda od 2 gola razlike ili tokom 90 minuta igre ili nakon produžetaka. Zaista nije bitno jer više ne važi gol u gostima. Međutim, ono što mene zanima, normalno rezultat može biti na jednu ili na drugu stranu, Zvezda će proći ili neće proći. Za sve one koji su gledali konferenciju Crvene zvezde pred utakmicu, bilo je pitanja da li će neigranje u Ligi šampiona biti neuspjeh za klub. Da bismo odgovorili na to pitanje, vratimo se par godina u istoriju i setimo se sezone 2018-2019. U tom momentu vrijednost zvezdanog tima bila je 74,4 milijuna evra. Posljednja prepreka pred Ligu šampiona bila je ekipa Salzburga koja je u tom momentu vrijedila 176 milijuna evra. Crvena zvezda je pobjedila u ovom dvomeču i ovo je zaista veliki uspjeh. Ne samo sa strane koliko kvalitetniji je protivnik bio, nego također uzimajući u obzir činjenicu da je Zvezda igrala od prvog kola kvalifikacija i maltene u svakom bitnijem, da kažem u trećem kolu i poslije u play-offu, nije bila nosilac. I to je jedan veliki razlog da ovu sezonu smatramo uspjehom. Sljedeće godine Zvezda je vrijedila 61 milijun eura, pobjedila Young Boys koji je bio prilično iste tržišne vrijednosti. Zvezda je opet igrala od prvog kola kvalifikacija, opet nije bila nosilac na žrebu i eliminisala Young Boys. Ovo je također bio uspjeh u sezoni. U sezoni 2020-2021 Crvena zvezda imala ekipu koja vredi 67 milijuna evra. Nažalost, izgubili su od Omonije, a Omonije je bila ekipa koja je tada vrijedila oko 14,8 milijuna evra. Poređenja radi, to je možda vrijednost malo manje ili tu negdje kao što je Čukarički ili Vojvodina. Znači, neki malo iznad prosječni klub u Srpskoj ligi i Zvezda je izgubila od njih. Ovo je bio veliki neuspjeh. Prošle godine tim Zvezde je vrijedio 64 milijuna evra. U kvalifikacijama izgubili su od Šerifa. Šerif je vrijedio više nego duplo manje od Crvene zvezde. I ova sezona također mogla se smatrati za neuspjeh. Ne mislim za cijelu sezonu, obzirom na rezultate koje je Zvezda ostvarila posle, nego ova analiza samo se odnosi na tu utakmicu i tog protivnika. Da li je bio uspjeh proći tog protivnika ili ne. Znači i prošle godine to je bio veliki neuspjeh. Ove godine Crvena zvezda je preskočila prvo i drugo kolo kvalifikacija, počela od trećeg kola i u trećem i u četvrtom bila je nosilac i trenutno igra protiv Makabija. Makabi je ekipa koja vrijedi 18,3 milijuna evra u ovom trenutku, Zvezda 55,8. Sa tog aspekta, i ako se setimo da prethodne 2 sezone Crvena zvezda nije uspjela da se kvalifikuje u Ligu šampiona, ja smatram da ukoliko se sad ne kvalifikuju, to bi bio veliki neuspjeh. Znači ekipa kada je igrala od prvog kola kvalifikacija nije bila povlašćena, prolazila je i eliminisala znatno vredniji tim kao što je bio Salzburg, približan tim kao što je bio Young Boys, a sada kada preskaču prva 2 stepenika i kada imaju povlašćen položaj u žrebu, imaju znatno, da kažemo, nekvalitetnijeg, jeftinijeg protivnika kao što je Makabi, i ukoliko sebi dozvoli luksuz da ne prođu, to bi zaista bio veliki neuspjeh. Šta god posle Crvena zvezda uradila u Ligi Evrope, taj rezultat je druga priča, to je nešto
priča za sebe, ali sama činjenica da imaš protivnika koji je na papiru znatno slabiji i ti ne prođeš, ne zaradiš tolike pare koje su zagarantovane plasmanom, i samo zamisli koliko se može uložiti u tim od tih para, koliko se moglo uložiti u prethodne 2 sezone. Znači Crvena Zvezda bi sad trebala biti na nivou da ima tim koji vredi minimum 120 milijuna evra. 2 prethodna neuspjeha i ovaj sada bi zaista mnogo koštao tim. Hvala vam na gledanju. Ja se nadam da će Zvezda proći. Uostalom, bit će na mom tiketu, igrat ću je singla da Zvezda prolazi. I toliko od mene za danas. Uživajte u utakmici i srećno.